الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام أرحب بكم أجمل ترحيب السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah mga katautay manghuran yari na isab kita niyo hawakto amuin pagnasihat sin pag-akamata niyo. Ini mga katautay manghuran daing ha mga salaggo-laggo ibadat wallahu subhanahu wa ta'ala. Sampai in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi abaita niya ad-dinu nasiha. In agama in ini pagnasihat, pagpatumtum, sintungod pag-ibadat tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sin pagtaat panabitan niyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabsiyain rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagnasihat tungod sin panggayunggong pamagbog sin panghindo sin Quran. Amo indiin indiakan
hinangon, diin-diin inliangan, tinggalan. Pagnasihat, saplag, pakatan bangsa muslimin, karena dain di hainang ini mga katautay manghuran, dain di haini in amu inlaung takasanyangan, sin sahanap manusia, usog babae, amuin mapatumtum sila, sin amuin pag-agama. Sabab karena amura ini in amuin maksud piyagpapanjarian kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, amu nalaung ta in mag-ibadat kanya. Hati niya amuin magparuli, humingat sin pag-agama supaya muntul in kahalan tanyo dan di hadunya magparuntungan dito hadlaw akhirat. Lapay na din di hadunya. Alhamdulillah mga katautay manghuran, hawak tudum ini in pangadjian tanyo, amu nalaung ta in kamudaratan sin pagbanta, iban pagkuntara. Mga katautay manghuran, tiap-tiap manusia beriman, subay nila tumtumun in sila magtaymanghud. Biyabay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwa. Bunal tuod in mga beriman, usog babae, in sila yan itong magtaymanghud. Biya pagtaymanghud sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sin pag-iman nila, sabab sin agama nila, in ini mga katautay manghuran, labi rin hapagtaymanghud sin hang kaina, hang kaama. Sabab, bang tanyo kitaon, sumbang, nagbuno, in magtaymanghud ang kaina, ang kaama, atawa mag-asukampong, sumbang, na tumtumuntan yung mga katautay manghuran, labi in kasumbang, sin dua muslim bariman, nagbuno-biuno sila, nag-asag sila dugo, kanya pa kanya. Labi in kasumbang mga katautay manghuran, sabihin sila magtaymanghud, hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na in Allah subhanahu wa ta'ala, piatutumtum kita niyo, sin amuin nikmat pagtaymanghud ini, nikmat agama Islam, hasabab sin agama ini in kita niyo, na itong magtaymanghud. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Panggayunggong kamu, palubid sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunin agama Islam, amuin hipagnasihat taniyo, baugbukan taniyo, ingatun tanyo, hatiun tanyo, agama Islam. Panggayunggong kamu, katan, iban ayaw kamu magpulak kanat, sabab intuhan tanyo tunggal da. In rasul tanyo diaak marikato tanyo huling ummat ini hambuok da. Indan sin Allah ta'ala mabuntul hambuok da. Na ayaw kamu magpulak kanat, magad sin amuin kakidkiran, sumagawa in baugbukan nyo agaron nyo, amuin agama Islam. Amuin yan, kabaakan tanyo hapang Hindu sin Quran, iban pang Hindu sin Nabi tanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahuli, ampay na Allah subhanahu wa ta'ala, piatumtum kita nyo sin nikmat ini, wadkuru nikmat Allah, tumtuman yung nikmat sin Allah ta'ala. Agama Islam, id kuntum a'daan, fa'allafa bayna qulubikum. Pasbahtum binikmatihi ikhwana. Hawak tuin kaaunan nyo, magkuntara, magbuno-biuno ikamu, na misla in amuin pangatayan, na hambuok, in asal-asal, nagbubuno-biuno kuntara, nagkasilasa, nagulungi-ulungi, nahinang kamu, mananjari kamu, magtaymanghud, hasabab sin nikmat ini. Nikmat mga katautay manghuran.
hati niya, in kita niyo nagdaraawa, amuin bangsa muslimin, bariman pa Allah Ta'ala, subay tanyo ayaran, in amuin pagtaymanghud ini. Sabab karna, in ini, nikmat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila amuin di tanyo ayaran, kagantian siya sinsiksa. Malingog in kahalan, biya na sin piyag kasakupan tanyo, piyag karungukan tanyo, piyag kakitaan tanyo. Waliyadu billah, nagbuno biyunui, hauling zaman ini, in mga muslimin, bangsa muslimin, la ilaha illallah. Na ini mga katawtay manghuran, ingatun tanyo, in ini daing ha mga salagu-lagu, mission, maksud, sin iblis kuntaratan niyo, amuin, paaunon niya, in palbantahan, iban pagkuntara, sampay mabut, magbuno-biyunoi, in mga bangsa muslimin, mga bariman, daing ha mga salagu-lagu ini, mission, sin kuntaratan niyo iblis, la'natullahi alay. Sabab karna, mahukaw siya, pang-anak apo Adam, labi luwa na katutan niyo nangangakubar iman, mahukaw siya. Amuin, magkitain kita niyo halawm nikmat, nagkakasilasa, in kanya pa kanya, madugal siya. Dahil nga sabab yato hinangun niya to in katandan, hasupaya mabulak in pagtaymanghud ini. Sabab apabila nabulak in pagtaymanghud, nakuhila in pag-agama sinbang sa muslimin. Sabab mga katawtay manghuran, tanda, alamat, sin marayahu, in pamaugbugtan niyo paagama Islam, bangkitan niyo nagkakasilasa, kanya pa kanya. Hati niya timatanda in agama Islam. Biya na sinparman sin Allah Ta'ala, wadkuru ni'matallahi alaikum. Tumtuman yung nikmat sin Allah Ta'ala doon kanyo, id kuntum a'daan. Agama Islam, nikmat sa lagu-lagu. Hasarab sin agama ini, hawak tuin kaaunan yung nagbubuno-biuno, iba kuntara kamo. Namisla in pangatayan niyo nagkasilasa kamo, sampay na tarwilang kamo, nanjari na hinang kamo, mga magtaymang hudasab sin nikmat agama Islam, subhanallah. Hangkan nalong ta, tanda, alamat, marayaw in pag-agamatan niyo, pamugbugtan niyo paagama Islam, bang marayaw, in pagsumadyatan niyo, in amuin pagtaymang hudtan niyo. Sumakawa apabila, in mga bangsa muslimin nagbuno-biyuno ina, nagjangki-jangki hina, nagbugto kasila sana, na alamat mangi na yato, sin amuin nakuhila na, in pag-agama nila. Ampain ini mga katawtay manghuran, na amu ini in sa lagu-lagu, nikmat sin Allah Ta'ala suway tanyo, ayaran, dan di katu tanyo, amuin agama tanyo, sabab amurayan in amuin, laung ta mahinang tanyo, hujja, mahinang tanyo, tabang, haadlaw kana tanda, sin pag-iman tanyo, in kita nyo na mamaugbog sin agama Islam, ang kanin parman sin Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayaw tuod ka magmikimatay, buat malaing kaning kaunan yung mga bangsa muslimin, biabog-buhan nyo yung agaman nyo. Mga katawtay manghuran, insaitan, biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat hi Imam Muslim, den kan Jabir radiyallahu an. Laung hi Jabir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diungog kulong ni Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda, inna syaitana kad ya'isa ay ya'budahul musallun fi jaziratil Arab.
walakin fit tahrish bainahum. Kitaan yung mga katautay mangura na hadis ini, biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in daing mga salagu-lagu mission hi Iblis amun bulakun niya yung pagkasila sa pagtay manghudtan niyo. Sabab malagwin kamudaratan niya, bisarahuntan niyo rin insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana qad ya'isa ay ya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Bunnal to din syaitan ni Iblis na nabugto na in huwat-huwat niya in magtag-ipon pa kaniya in mga tao sa nityana magsasambahayang mga bariman na siminop ng pag-iman fi jaziratil Arab. Ha mga kahula-hulaan kapupuan sin hula Arab. Maksud niya mga kasahabatan zaman niya to. Lamod na kita niyo mga katautay manghuran. Sab, kaya ingatan sin syaitan apabila siminop ng pag-iman, pa mga bariman, bangsa muslimin, mahunit niya na, amuin, papagsirikun pa kanya, papagtag-ipunon kanya, mahunit na, nabugto na huwat-huwat niya, labi luba pa bang kiawayan pa sin ilmo, sumagawa, sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walakin pit tahrish bainahum. Sumagawa, wala siya si murinder. Hatungod sin pagpaaon niya sin palbantahan. Pagkuntara. Iban pagbugto ka sila sa hantara sin mga bariman yaun. La ilaha illallah. May taayat mga katautay manghuran. Sabab karna kaya ingatan sin Iblis. Malagwin kamudaratan. Pa mga bariman. Misan nag-iibadat, nagsasambahayang, nagpupuasa, nagahadji. Sumagawa, bang yadto, nagkukuntara, nagbabanta, nagaambulda, in mga bangsa muslimin ini, in kakahinang nila, di angkatun pataas. Di angkatun pataas. Nauno in Jumat mga katautay manghuran, liuuhan sadya, nalupas sadya in waktu, si mga bariman nag-ibadat, sakali in ibadat nila, pinding. Wala na angkat mga katautay manghuran, sabab sin, amuin parsagdaan na aun haantara nila, bantay manghud nila. Hangkan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biyabayta niya, la yahillu lil muslim ay yahjura akhahu fawqa salas. Di mahalal, di jarihun pa muslim, in amuin taykuran niya na, dahon niya na magbugto ka sila sa, magbanta, magkuntara, intay mangud niya muslim, makaliyo rin hatu adlaw. Sa kurang-kurang, pag-abot adlaw isnin, atawa adlaw hammis, magsulot-siyuliti in mga bangsa muslimin, amuin nagsagga. Magsulot-siyuliti mga katautay manghuran, bang sila di damabaya makuhila in ibadat nila. Bang sila di damabaya mapinding in kakahinang nila ibadat nila. Subay sila magsulot-suluti pag-abot adlaw isnin ataw adlaw hammis. Innabitan yu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damikyan mga katautay manghuran. Nagbanda hatungod sin pagbanta ini. Pagbugto ka sila sa pagkuntara. Riwayat hi Muslim. Daing ka Nabi Hurairah radiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Bunnal tudin Rasul sallallahu subhanahu wa ta'ala nagsabda.
Biyay ta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu'radul a'mal ala Allah fi kulli yawmi isnin wa khamis. In kakainang tanyo ini, pag-angkatun siya. Pahadarat sinallahu ta'ala sa kahaba adlaw isnin, iban adlaw hammis. Hambuk riwayat tuftahu abwabul jannah. Yawmal isnin wa yawmal khamis. In mga kalawang-lawangan sinsulga pag-ukabun. Haadlaw isnin, iban adlaw hammis. Hati niya pag-aangkat sin kakahinang. Narendi ini beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayughfaru li kulli abdin la yushrik billahi syai'a. Ampunun in sabarang ipon bariman wayruun nagsisirik pa Allah subhanahu wa ta'ala ang sulag uno-uno. Ampunun sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Illa buat malaingkan aun di ampunun mga katawtay manghuran. Aun di ampunun illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Buat malaingkan hambuk usog lamud nen babai. Aun antara niya iban sintay manghud niya parsaggaan, palbantahan, kuntara. Baita rendit tuhatu fayuqal. Hibaita rendit tuhatu. Baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anziru hadaini hatta yastaliha. Anziru hadaini hatta yastaliha. Magdakin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga malaikat tagariniyo indua tauyan sahingga magsulot sila kadua. Ang padapon di ra sila magsulot na in kakahinang nila di angkatun mga katawtay manghuran. Di sila ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Riwayat Imam Muslim. La ilaha illallah. Pakaradyan dakula mga katawtay manghuran. Hangkan na in syaitan, mission niya ini. Pagkain mga bariman, mahugot na, in pamarat saya, di na sila magsirik, in sila mag-ibadat na, sanitya na, naghadji na, magpuasa na, nabugto na, in huwat-huwat sin saitan. Mahunit niya na, sasatun, hinangon, longta, Nasrani, atawa Yahudi, Muslim na, mahugot. Sumakawa in saitan, in kusog, sin amuin panasat niya, tuyo niya, lumag siya dukaingdan, hasupaya makuhila in ibadat na niyo, hatiranan sin palbantahan, biyayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatiranan sin parsaggaan, pagkuntara, la ilaha illallah, sabab, di ang katuning kakahinang. Di sila ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na mga katawtay manghuran, in paaunon taniyo, amuin, biyayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabagadu, ayaw kamu magdugal diugali, wala tahasadu, ayaw kamu magjangki-jangkihi, magigili-gili, wala tadabaru, ayaw kamu magtiyay-kud-tiyay-kuri, bugtuon na, atawakan, di na mag-asip-yasipi, magbakin dua Muslim, subhanallah, wala hawla wala quwata illa billah, umatod, pa mga taas yaun, pakakidkiran, baw-baway kita niya, tayo mangod niya Muslim. Sabab sin parsaggaan, wala tadabaru, ayaw kamu, amuin, magtiyay-kud-tiyay-kuri na. Magbutas-biutasina, wala takata'u, ayaw kang magbugto-bugto ikasilasa. Sumakawa, wa kunu ibadallahi ikhwana.
Aunan niyo in ginawabaran niyo, mga ipon sinallahu ta'ala, nagkakasilasa. Sama-sama, hinihinang namamaugbog sin agama. Amo yan in kabayaan, katutan niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagka in Muslim, mga Muslim, misan nag-iibadat, nagpupuasa, nag-haji, wala da sila timinggal, sinupat parakala ini, in sila baldo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagdudugal-diugali, in kanya pa kanya. Nagjajangki-jangkihi, nagigilig-gili, in kanya pa kanya. La ilaha illallah. Nagbuhugto-biyugto'y kasilasa. Nagbubutas-biyutasi. In sila baldo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasasat na sila, piagliki-likian na sila sin syaitan. Sabihin sila, nasasat mga kataw tayo manghuran. Amo yan, amuin, kabayaan sin kuntaratan niyo. May tayo kabayaan niya. Biyay takato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Bunal tuod, angkan na sila tiyawag sin syaitan. Pamangahinang biya ini. Hinang di kabayaan sin Allah ta'ala. Hasupaya sila matarbilang daing ha mga tawa pinal ka jahannam hadlaw gana-gana. Wal iyadu billah. Di aya nininang sin syaitan. Hangkan na siya miki tarasaw sin amuin. Kabuhi niya sampai padlaw kiamat. Hasupaya dahon niya in mga anak kapu Adam. Palaw mapinal ka jahannam. Hatiranan sin palbantahan. Hatiranan sin parsaggaan. Sampai baita sin Allah ta'ala dukaing ayat, innama yuridu syaitanu ayyukiya bainakumul adawata wal bagda. Bunal to din syaitan, iblis, in kabayaan niya, paaunon hantara niyo, mga bangsa muslimin, in palbantahan, iban pagdugal, diugali, sin kaibanan pakaibanan. Sampai mabut, magbuno-biuno nabiyayaon jimatu, makasusa, in pakaradyaan ini. Sabab kaya sakupantan niyo huling zaman ini, makarungog na kita niyo, pamilihikuan, pamili Muslim, nagbuno, biuno iba ni pamili Muslim, la ilaha illallah. Inlingkat si mga ngan Muslim, biuno hikuan, la ilaha illallah. Habya ini kahalan, di tanyo sadya kakitaing syaitan. Piag likian na kita niyo. Gunyak na kita niyo sin mga syaitan. Mga bariman, haji kaparayaw. Nagbuno-biunui in mga magtay manghud. La ilaha illallah. Mga kataw tay manghuran, pakaradyaan dakula ini. Sabab karna biyata si Nabi sallallahu alaihi wasallam bangin mga Muslim nagbanta, nagkuntara, nagambulda, nagsagga sampai mabot magbuno-biuno ina pakaradyaan dakula in sila harap pa pinal ka jahannam waliyadu billah. Na ini jimajatu kaya sakupantan niyo, diungog sin taingatan niyo, kita sin matatan niyo, in mga nagjato, mga bangsa muslimin, nagkakabtang la ilaha illallah. Sakali, sibu, nagkakabtang la ilaha illallah, nagbubuno-biuno La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biyata sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kan na ini pakaradyaan dakula, idal takal muslimani bisayfayhima falqatilu wal maqtulu finnar. Apabila indua muslim magbak indua puddang nila kalna magbuno-biunui na innamuno iban sin nabuno
halaw apinal ka jahannam. Wayroon da nang daog kanila, sabab dua sila, innamuno iban sinnabuno, halaw mapinal ka jahannam waliyadu billah. Nalong si mga kasahabatan na nga subo, ya Rasulallah, hadal qatil. Kaya tiyan namu na, innamuno ito. Bang may ta insyara pa pinal ka jahannam, pamabalul maktul. May ta sampay innabuno, niyatay na siya, insiya lumapinal ka jahannam da. Piyasa wasin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mayta innahu kana harisan ala qatli sahibih. Sabab bunaltud kaya unahan sadya siya. Bang bukun, bunuon niya ra intay manghud niya Muslim. Dahil nga sabab misan siya miyatay kaya unahan, halaw mapinal ka jahannam da siya. Waliyadu billah. Hangkan nalong ta mga kataw tay manghuran, bukun siya ni ula-ula, in pakaradyaan ini, pakaradyaan dakula, bang nabulak in pagkasilasa, nagkangiin magtay manghud, in pagtay manghud, damikyan nagkangi na in pag-aramasin kita niyo. Nagkangi na, sampay biyayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdan niya hadukayng hadis, la yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Inbar iman masi-masi yaun halom likusan sin agama Islam. Sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma lam yusib daman harama. Salugay insiya di siya makapatu dugo, hawayroon kapatutan. Salugayin siya, di siya makapamuno, hawayroon kapatut. Di siya makapatu, dugo, haram. Amuin namuno siya, mano siya, halabay panganyaya. Dia ini mga kataw-tay manghuran, hiluwa siya sin agama, sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalul mu'min, tumtuman yung mga kataw-tay manghuran, balikan ko biya salawatin hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, banda, inbar iman masi-masi agama niya, lomlikusan sin Islam, salugay di siya, makapatu dugo haram, atin niya makabuno siya, manu siya, hawayroon kapatut. Na ini mga kataw-tay manghuran makasusa. Huling zaman ini, hangkan na ini long time mga tapik tanyo, mura-murahan long ta, mahinang pagpatumtumiwan panghimati. Sa babahuling zaman ini, gyaan-gaan, sin mga nagdarawa bangsa muslimin, in parakala ini biyan, pagtay manghud. Wala nila kihatian, in inihati pakaradyaan dakula. Mabut hiluwa sila sin agama Islam, bang sila namuno na ginhawa, hawayroon kapatut. In Allah subhanahu wa ta'ala damikyan biyabayta niya. Halawm Quran, banda, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Atas 5 siksa mga kataw-tay manghuran. Sin mga tao, maluhay na kanila, mamuno, tay manghud nila Muslim. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, hisiyu innamuno bar iman, tiuod niya, misan wayroon kapatut, pajazauhu jahannam. Intong basiksa niya, jahannam, apinal ka jahannam, panagnaan.
khalidan fiha, ikarwa, kakal na siya, halawm niya. Hikatu, wa ghadiballahu alay, kabungsian siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikaupat, wa la'anahu, la'natun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Malayo na siya nga rahmat sin Allah ta'ala, buwawon siya. Hikalima, wa a'adda lahu adaban azima, tiyatagama kaniya in siksa sa laggo-laggo. Wal iyadu billah, siksa sin tao namuno ginhawa, hawayroon kapatut, hadan panganyaya panglaog niya. Hangkan na mga katao tay manghuran, hari pa among inlong ta kita makapanuk sin sanjata, uno-uno na, sin takus, sin uno-uno na amuin makamula, hari pa kita makapanuk hayan, mangannal kita marayaw. Mangannal kita marayaw. Mag-istighfar kita, astagfirullah. Mag-a'udhu billahi minasyaitanir rajim kita. Magpatilibon kita pa Allah Ta'ala. Sabab, pakaradyaan dakula mga katawtay manghuran. Bang kita nakapasik. Bang kita nakaangkat sinlimata. Kalna namuhinga. Tay manghudta muslim. Atawa ginhawa. Wayroon kapatut, misan pa, tao kupur, hiyaram da mga katawtay manghuran, manganyaya. Sabin iyan, ipon sin Allah Ta'ala, piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di manjari manganyayin muslim, na mangannal kita marayo mga katawtay manghuran. Manumtum kita pa Allah Ta'ala, astagfirullahal azim. Astagfirullahaladzim. Mag-istighfar kita pa Allah Ta'ala. Sabab dusa dakula. Diungugtan yun na yung ayat yato. 5 siksa. Sarta. Hambuk baita. Sarta long tay. Iluwa pa kita sin agama Islam. Pakaradyan dakula mga katao tay manghuran. Piyadiin na. Bangsaw pama. Nakabuno na, ginhawa. Sabab, intalian na naguusog-usog, maisog yung mga tauyan. Kabuka, asupaya biya mga kabukaan, la ilaha illallah, nasallallahu salamat al-afiyah. Sabab sin katakabulan, kabansakan, batlaw niya naguusog-usog, biya kabantukan niya to kanila biyan. Mamuno ginhawa, mamuhinga manganyaya, na mga katawtay manghuran, aw nin adlaw akhirat. Dahin dito hato, maghukum. Adlaw paghukum, haantara taniyo, iban sin pagkahitan niyo, na anyaya taniyo, waliyadu billah. Nasallallahu salamat wal afiyah. Amin, hantara sin mga tao kialaugan na anyaya, sin mga tao taas takabbur, sin mga tao anyaya rin diha dunya, hukumun sila mga katao tay manghuran. Pakaradyaan dakula, sabab din dito hato, karayawan mo na ini pagbayad mo. Karayawan mo na ini pagbayad mo, bang mayroon karayawan mo, hipatanggong kay mo, in kangian, sin mga tao na anyaya mo rin diya dunya, napat kapatuan mo dugo. Hawayroon kapatut. Sampay tilakbo ko pala mapinal ka jahannam. Pakaradyan dakula mga katao tay manghuran. Sampay laong sina ahadus salaf, biyakan Sufyan at Sawri rahimahullah. Tay nga mga salafun as-salih, biyayta niya, in laqita Allah bi sab'ina danbin fima bainaka wa bainahu wa bainallahi ta'ala ahwanu alaik an talqahu
bidanbin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Ini pagbak min Allah Ta'ala. Iban kapituan dusa hantara mo iban sin Allah Subhanahu wa Ta'ala labiyat tumagaan dahil sinipagbak min Allah Ta'ala sarta iban dusa mo hambuok da hantara mo sumakawa hantara mo iban sin pagkahimu manusia. Sababin Allah Ta'ala manjari niya to ampunun katanya to kapituan dusa. Mangkaw nagtawbat da. Sumakawain manusia pagkahimu. Inaanyaya mo. Bangkaw tuan di maapon. Nasalullah salamat wal afiyah. Magpatilibon kita nyo pa Allah Ta'ala. Amuin lapason kita nyo dengan kahalan biya ini. Bangkaw tuan di maapon. Way mahinang mo. Sadya hasalin karayawan mo ipagbayad. Adlaw ka na ka na. Kau ni kuno. Naglugto ko sin ibadat. Naghadji kau. Pila gatos ibu alta. Diya kang minhula supaya makapaghadji kau. Puasa tiyahanan min uhaw hapdi. Sumagawa sabab sin panganyaya mo paipon sin Allah Ta'ala. Panguntara mo sampay biyuno mo. Sadya hasal. In karayawan mo yan. Hipagbayad mo yan kaniya. Nasallallahu salamat wa lafi. Hangkan nalong Ali radiyallahu an. Yawmul mazlum ala zalim. Asyaddu min yawmi zalim ala al-mazlum. In adlaw amu in maka baus na. In taunaan niya yaren di hadunya na puhinga. Labiyatu in kusog na kalando. Dahil sin adlaw panganya ya kaniya rin di hadunya. Sabab din dito hato. Allahu Ta'ala maghukum na. Hukum kaadilan katan. Bukan biasin din dia dunya na on waktu bang kulangin sin atau miskin atau wairun kawasa nando sa sumabar. Misan na anyaya way mahinang nabiya ayan din dia dunya. Sumagawa adlaw akhirat na rin dito hatu wayruun na kaadilan katan in mga naanyaya mo nabuno mo sab sinag-usog-usog tana maasal in mga karayawan mo yan ipagbayad mo. Bang wayroon karayawan mo, hipatanggong kay min kangian nila. Sampay tilakbo ka pa pinal ka jahannam. Hangkan na lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pakaradyan dakula ini. In amuin magbuno biyuno Li zawali samawati wal ard ahwanu indallahi min katlimri'im muslimin bighairi haqq. In malungsad na in langit, sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iban sin gumi, labiyan magaan hadarat sin Allahu Ta'ala. Daing sin mamuno ginhawa, muslim, hawairuun kapatut. Pakaradyaan dakula mga katautay manghuran, murah-murahan, amin, piapagbarakat kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala indi ungog tanyo day nga mga banda panghindo amuin katinggalan tanyo in mga hinang ini mga katautay manghuran pagbanta pagkuntara sampay mabut magbuno biyuno ina na iyan di day kabantog kato tanyo di da hikasan ng kato taniyo. Gamayan hikahalubilo, hikalingog sin pakaradyaan taniyo. Sab halom kuba-kuba na. Sab tumtumun tanyo mga katautay manghuran, al jaza min jinsil amal. In uno-uno hinang mo, den diya dunya, tumtumain iyan magbalik da kay mo. Hinangunda kayo mo pakamata dinutudan. Unuin hinang mo papagkahimo, hinangunda kayo mo. Nasallallahu salamat wal afiyah. Mura-muraan mga katautay manguran patubtubon na mo na sa jaran di. Insyaallah subhanahu wa ta'ala
Tiyema sin Allah subhanahu wa ta'ala ibadat tanyo, sarta murah-murahan, yapag mumpaat kato tanyo katan in programa ini, dahil diyan ni daw Islam, sarta mahuli hitukbal namo kanyo in salam duaa, salam kasilasa, sibuk dayari hula, iban hagwa hula, na sin mga Saudi Arabia, iban sin kaibanan hula, di na ka masabot, mataki-taki, na salam kasila sa kanyo katan saplag, in kita niyo tumtumuntan niyo, magtay manghud kita niyo, in laung ta, patutuod, magkasila sa kita niyo. Sabab, in katan kita niyo ni, in mumuhut-muhutan niyo, uno, sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang kita niyo nagbabanta, nagkukuntara, nagbubuno-biyunoi, shibhul mustahil. Di tanyo madawhat insulha. Sabiyay ta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi, walladhi nafsi biyadi, ibut paamuin, nagpapanjari sing ginhawabaran ko haliman niya, Allah subhanahu wa ta'ala, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Di kamu makasud palom sulga, bang kamu di magparat saya, wala tu'minu hatta tahabbu. Di kamu matarbilang, nagparat saya, bang kamu di magkasilasa. Awala adullukum ala syai'in idha fa'altumuhu tahababtum. Uno mabaya ka kamu, hinduan ko sinhinang, bang niyo na hinang magkasilasa kamu, afsyus salam bainakum. Pasaplaran niyo, in kasalamatan haantara niyo. Kalupahin niyo in pag-igilig-gili, pag-jangki-jangkihi, in pagbugto kasilasa, pasaplakan niyo in pagkain amuin kasalamatan, sin kanya pa kanya. Doon nakahakabtangan, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakahinang, bangkaw miyan na patay manghud mo, assalamu alaikum, kasalamatan maun kaniyo, in hatihan niya, salamat na siya, dahil nga jilaka mo, dahil hangi mo, salamat na siya. Ang paada po ni miyan kapatay mangod mo, assalamu alaikum. Pagubos siya tuwin hinang mo isab dugaing, nanghihinang da kausin kangian kaniya, sipat sin munapik mga kataw temang huran. Sabi mga munapik, dugaing in kabtangan nila, iban sin kakahinang nila. Nabiyan, ampay mga bariman, bang imiyan, assalamu alaikum, agad in pangatayan nila, iban kugkuyag, iban sin kakahinang nila, sin magpasampay sin kasalamatan kanyo katan, mura-muran mga kataw tay manguran tub-tub din na sadya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.